Мынакей, туғандар. Үй базарда уйлар көп. Азыр ушуну сурап баштайбыз. Ассаламу алейкум, тақсыр. Бул канчанчы туут? Туңгуч. 4-чү торпок экен. Жаш жаңы торпок экен. Эркек окшойт, а? Ургач экен торпогу. Канча литр сүтү бар мунун, а? Я. 10 литрдин ар жак бер жагы. Пул канча деп атасыз? Пулу 90. Акчасы 90 миң сом дейт. Ассаламу алейкум, ава. Бул кысырбы? Боз сүтү бар. Боз сүтү бар экен. Канчаны туган? 2-ни туган. Ичиндеги 3-чүсүбү? Жакынкы боз окшойт, а? Алыскы бозбу? Алысыраак боз. Ошон үчүн сүтү бар экен да? Алыскы боз экен. Пулу канча мунун? 85 кем бар. 85 миң кеми бар дейт. Эке. Мына ушул ала үйдү сурап көрөйлү. Ассаламу алейкум, тақсыр. Канчанчы туңгуч бул? 5-чи. Пулу канча деп атасыз бунун? Пулун 130 миң сом кеми бар дейт. Мына шуну сурап көрөлү. Ассаламу алейкум, ава. Канчанчы туңгуч бул? Тут Жаңкар. Жаңачмабы? Эркек бургачыбы, жаңы турпак? Ургач. Ургач экен. Жаңы эле туулган. Пулу канча деп атасыз? Мен бапка бирок 80 миң. Канча дейсиз? 80. 80 миң сом дейт. 80 миң сом дейт тугандар шуну. Мына ушул боз үйдү сурап көрөлү. Ассаламу алейкум, тақсыр. Канчанчы торпогу бул? 3-чү торпок. 3-чү. Эркек бургачыбы? Эркек. 3-чү торпогу экен, эркек экен. Пулу канча деп атасыз? 90 миң сом дейт. Ассаламу алейкум, тақсыр. Кайсы парода бул? Пародасын билбейм, Немеге Сименталга Герофортко окшош кетет экен бирок, а? Бозбу кысырбы? Боз экен. Канчаны туган буга чейин? Бирди туган дейт. Ичиндеги экинчиси экен. Акчасы канча деп атасыз? 130 дейт. Я. 130 дейт. 130 миң сом. Кечки бозбу же жакынкыбы? Жакынкы. Жакынкы боз экен. Бул канчанчы туңгуч, ава? 4-чүсүбү мына? Эркек бургачыбы? Erkek tur. Жаш эркек торпок экен. Bu жақсы. Канча литр сүтү бар? Endi jegen içkeniga жараша. Anancha deb ayta olmayman. O'rta sepda aytaverang 8 ele deyman sana 10-12 deb maqtanishning keragi yo'q. Berdechi. Мына ачыгын айтып атат, 8 литр дейт. Туура. Желини чоң экен, бул 10 литр деле сүт бергидей. Берет. Endi 40 chiqqanda 15 ga boradi degan umid bor. Jaylovga boribchi. 15-20 litr sağ. Значит, ал сатар эмес экен, Тыйхан экенсиң. Пулу канча деп атасыз? 120 деп атам. 120 миң сом дейт. Сүтү коюбу? Ya. Сүтү коюбу дейм. Sütü koyup. Мына накта Тыйхандын үйү экен. Канчага сурашты эң көп? Emin nasıl bulut demey. Жок, мындай канча көтөрүп атышат эл? 106. 106 миң берип атыптыр. Мынакей. Чоң желини чоң. Сүтү дагы көп экен. Çıkar vağından ey. Şu sayrat. Мына ушуну сурап көрөлү. Ассаламу алейкум, тақсыр. Bizi tartmayla koyuna. Ооба, мына канчанчы торпогу? Buna 3. torpaq. 3-чү торпок, жаш торпок. Эркек бургачыбы? Erkek. Пул канча деп атасыз? 120 ming. 120 миң сом дейт. Жаңы эле 3-чү торпогу тулуптур. Желиндери жоон экен.
Mına şunu suraylıçı. Qancha deb o'tasiz tug'an? 80 kam bor. 80 ming so'm Oldu kem tapma, bor deydi. egalarni tap, üçöl bir tap. 80 ming so'm kem bor deydi. Mana torpog'i jashgan. Qanchanchi torpog'i? 8-chi olasa. 8? 8 ta. 8-chi torpog ekan. 8 ta. 45 so'radi. 47 berdi. Qanchasi so'radi? 45 so'radi. 45 ming so'm beradi. 47 ming oldi dedi. To'g'ri ekan. Na erkakmi torpog'i? 7 ta to'qson, 7 ta. Siz qancha deyotasiz? 50 kam oldi. 45 so'radi. 50 ming so'm kem bor deydi, biroq 45 ming so'rayapti. 50 ming so'm? Qaruv ekan, ha? 7 men tapmaqni. Na qarugan uy ekanda, biroq o'shancha arzon bo'lyapti. Hava mına жаңачмабы? Боз базар. Жакынкы алыскыбы? Жақын. Жакынкы боз экен, мына ичи чыгып турат. Bunun pulu qancha деп атасыз? 75 ming so'm kemi bor deydi. Narxıçı? Бұл 65, 68. 68. Бұл direkin туғанбы? Жоқ, жаңашыл. Bunda эле жаңачмабы? Naka. Mына ушул унасын. Assalomu alaykum, ava, мына жаш канча? Евкам айтпаймын. Айтпайт экен тугандар. Ne olsa? Bilmem. Билбейт экен. Кийинки көтөбүз анда. Assalomu alaykum, тақсыр. Улурга чыгып экотең? Жашы канча? Неме, пулу канча булардын? 10 olana 40 boğum. 50'den de otur. 50 ming so'm deydi. Ушул уй 4-тү тууптур. Туса 5-чисин туйт дейт. Боз экен, а? Канча акчасы? 90 ming so'm kemi bor deydi. Narxıçı? 110 ming so'm deydi. Бул канчаны туган? Канчаны туган? Tusa ekinçisi. Экини туйбу? Биринчисин тууптур, экинчисин эми туйт. Assalomu alaykum, ava. Жакшысызбы? Мунун пулу канча деп атасыз? 50 ming so'm deydi. Allah сурап коебуз. Assalomu alaykum, тақсыр. Булардын жаштары канча айлык булар? Жашка толо электе. Bir жашар боло элек. Эркек бургачы эко? Бургач. Нан баласыбы? Турпагыбы, а? Эгизби? Жок, жалгыз. Пулу канча деп атасыз? 40 таны. 40 ming so'mдан. Нолчу? 60 миң сом. 60. Бул канчаны туган? Ошо биринчи баласы. Кайсыл биринчи баласы? Мынабы, жанына биринчи баласы экен. Будан бери туй элек. Жалпысынан сан уйларды тартып бүттүк. Азыр эми Бука базарга келдик. Букалардын баасын сурап беребиз. Канча деп атат буну? 66 berip atım. Өзү канча деп атат? Men 80 de var. Сиздикиби? 80 ming so'm дейт, 66 сурап атыптыр. Канча жашар бул ава? 2 yaşarga yem. 2 жашар болоюн деп калган бука. Бул 2 жашар экен. Пулучу? 90. 2 жашар 90 ming so'm дейт. Мына ушул бука баа болуп атат. Чындыгында семиз багылган бука экен, өзү билип турат, ичи чыгып. Кимдики бул? Тақсыр сиздикиби? Kesem kursan bolosbu. Канча жашар бул? Сиздики? Çoğatandı kuşmaya da şunday sattı. Kança yaşar bu? Diyor ki ben bundan 2 yaşar. 2 жашар экен. Багыпсыз, а? Багылган бука ben экен. soyu versem ben bunu 100 bin. Pulu kança da tasava? 190'da 120 kam var. Акчасы 120 ming so'm kemi bor deyт. Tarkan adamlar tartpaq.
Чындыгында семиз багылган бука экен бул. Assalamu alaykum dostum. Qancha jashar buqa bul? Torpaqta bu. Qancha tutasın mı? 70 to'tan. Chaqirla aytdim. 70 ming so'm deydi. Assalamu alaykum taqsir. Qancha jashar bul? 2 yaşar tişmiş. 2 jashar. Puli qancha deyapsiz? 90 da otasın. 90 ming so'm deydi shul buqani. 2 jashar ekan. 1 yaşar bo'lalak. Pul buqani jazga 2 jashar bo'ladi deydi. Hozir 1.7-1.8 oylik ekan da. Başta bunu cazga 2 yaşa da ular çıkmış. Pul qancha bundan? Bu 80 kam var. 80 ming so'm. 80 ming so'm kemi bor deydi. Qancha so'rayapti? 72 bin so'rar. 71-72 so'rayapti. 72 Jashlar qancha oylik? Qancha yaşar bo'lalak, mayda 1 yaşar bo'ladi. Mayda. Mayda 1 jashar bo'ladi ekan. Cho'ng'a biroq-a? Qarodami? Arada Şuistan da. Shvetskiymi? Şvetski. Asimleniye. Asimleniye bo'lgan to'rpoq ekan. Bunun puli qancha deyapsiz, a? 70 ming. 70 ming so'm deydi. Mayda 1 jashar bo'ladi deydi. Pul dele 1 jashar bo'lak to'rpoq ekan. Pul qancha deyapsiz? Pulu. 55. Qancha? Qanchasi 55 ming so'm deydi. Ya yeni alalım 130 aklı bolasın böyle. Бұл тұрпоқ мартта 1 жашар болады дейді. Басы 65 дедіңіз бе? Ova, жақын 60. Жақыны 65 мың сом дейді. Enchi bolsa görmeden mi? Kaçınasa üyübes torpaqlar aka. Бұлар 1 жашар тұрпоқтар екен. Бұлардың пулы қанша? Men akam men sizga aytdim ғой. Бағам 95 lira. Ekonomi. Siz qancha deyapsiz? 6'ga aldım dedim. 96'ga alып тұр шыл эконы. Мына шыл эконы 96'ga алып тұр. Бұл жаш торпақтар қанша айлық туған? Тақсыр? 9 айлық, 10 айлық torpaqlar. 9-10 айлық. Пулы қанша бұлардың? Бұл 40 мыңдан. 40 мыңдан. Торпақтар қанша жашар туған? Сіздікі? 1 yaşar. 1 жашар. Қайсы парада бұлар? Mına var Российский. Adam Qaysı? Qaysı tı? Учқын медиа. Бұл қайсы? Герафорт бы же? Симентал бы? Karabayır. Қарабайыр. Бардығы ба? Ya bardığı emas. Arqıl. Mına qara Российский. Pullar қанша бұлар? 40 mingden Ya kam var. adam tartmaydı mı? Tartmaydı. 40 mingden kemi var deydi. Жаштар қанша дедіңіз? 1 жастар. Olsa gerek. Ассаламу алейкум туған. Қанша жашар бұлар? Қанша айлық? Bunlar 7 aylıkta. 7 айлық тұрпақтар. Екі өтен еркек бір қачы? Екі өтен еркек екен. Пулдар қанша? 46 mingden otası. 46 мing сомнан дейді. Ава жаш тұрпақтар қанша айлық? Bunlar 8 aylık, 9 aylık, 10 aylık torpaqlar da. Еркек бір қачы ба? Екі өтен бі? 3 өтен бір қачы. Пулдар қанша? 30 мing сом кеми бар дейді. Шыл ұрғачы тұрпақтар. 8-9 айлық дейді.